Hakini katayo ko wekajaka sumar nong pang kebadan hakini kenong ba shelong. Kalayo ekajing itu ke bekerpang na kawai ketenat ke bakmi yaki hospital kebadan hagari India barok kawai. Banyo ekanam kum ke hospital ke bajanai na pedeng ki waipat la kalong hakanu ke jela. Kani ke hospital ke belayo yaki NABH accreditation ke ba hakini kenong ba shelong. Kadi ke belaseng de riu shimet. Bad ban pensisai kani ke jingkam banyo kani ke jing itu. UPCN kani ke tayo la ledrong hakini ke hospital ban ngam kam benia. Ya ki jinglong jingman jo kani ke hospital. Bat ki tiar kitar ki bala penon kam hang ne ban sumar nong pang. Ki beri ki kor ki ba kat kum kani ke jok ke bamenta. Bat ki be hap kerdan, bat ki hospital ki bala pau hakari India hi barok kawai. Kani kedai ke supake hospital Shillong, ke bamenta kedan has saulat lau usip Shillong. Ke bala seng de weu Dr. Khasi, u Dr. Rangsan S. Tangkio. Bela sedang ningkong halum mauri hala imkra tang na idukan iberit. Rengkat bat ke bates ya ke ultrasound bat ke endoskopi ha ke senam syajar kendai sepak kendai puwei. Bat kam hadian kata ha ke senam arjarsan layok ban plia ke hospital ke batang kat sau tuli gijing tia ha ke yeng ke bela syuwai ke badan halat imkra hajan ke lat imkra Presbyterian Higher Secondary School. Bat daya ke senam arjar kat nyo balayok ban plia ke hospital kumbakalong mentah. Nadu usnam kendai pun riu ngalabu jengmut lupa benon rai kan supaya hospital hang ni apa saulat. De kat pisah ngila lu pisah labu naru kendai pesan de kendai pun riu ring layu kenjat so pisah kato ne nislang ni surok. Mencuak ni surok kan supaya batmai kalong sharing ba kalong kau su nobet kali kar kamla banuan de ski ngira ni surok. De kani surok ni pendap mau pendap yu kidap ka ngidap ni surok adu usnem arjar kendai. Te arjar kasan ngila ben ngiyok kalon napa ka netfi de ngila ben selang sini kan. Ne ter ngila develop ski jaka bat ngasang te ski na pisar ngiyok nang ni tai kar bayo ya kini ki building swang stang medien de ski stang swa na nurses hostel. Iklim stang hostel. Istang suai jakasa jenginos. Ngasang suai jakasa ki doktor. De hadin ba ada kita bahatu pon langsung piras tu ngamlum bisa. Ti kan ni main building pedang isim dokolon. Ni pendap how arjas nem arjar khatnyo. Ni shift sha ko OPD arjar khatnyo umach sene. Apo ani la building matmai. Ti kadang katu pon ran tang CT scan. Ti MRI kan pat poire. But tentu ke endoskopi ki kirang don chethi nei ski ubrai me pedang wala lu sini lo. De ubrai me bahapor ni chef inong pang inong lai puwengut inong pang hapo katu aswal barem ni. De da ambulance ni chef lo lai puwengut sini. Kumba kalong mentah hadian kat nyo senam ke jingyat lenti ke hospital. Kebela sedang tang dakat sau tuli ke jingtia. Mentah ke hospital, kila don cispa asan po tuli ke jingtia, lanok kiwe di ke jingtia ke bedon ki kamera ke bakam kerpang. Dang haki kendiat sengi balala, u Dr. Rangsan S. Tangkio rengkat ke kenhun jeng u. Kila penbena bagi ke hospital mentah kelayo ke kerdan, kum kawe ni ke hospital ke bajanai, haker kom sumar nongpang. Kam tam ke jingdon ya kitiar bat ki kor ki barem dor. Bat ki berengkat kerdan, kum ki weipat ki hospital ki bapau hakari berok kawe. Kani ke caka sumar kelayo ya ke jing itu balatip
kum ke NABH accreditation na ke National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. Bat menta kentup ya ke Supercare Hospital, Hagari India berokawai kila don syajar lai pusanteli ke hospital kibalayo ekani ke certificate. Bat ke Supercare Hospital kadai ke ban ningkong ban yo ekani ke certificate naga jela Meghalaya. NBH ni apte ke nong gari jing tristam berokhat ini whole hospital nado ki nurse nado ki administrators housekeeping staff. Ya ke NBH nyapun biang pelai nado kitchen, sedu laundry, sedu sedu ka bukan konsal ke effluent treatment plant. Ke ibu mi no hospital kamlung sepona lah. Kini barak haj bat ki rombo jing kya kumu fi kamli jing kya fi bu apa ward katar we kajing he ki passage kadon ki directions ki you ba gitaru kapet habang AC ki kamraru tamut ki OT na ICU kini ki AC sulong bekerpang kimdei ki long centralized specifically kalong tang ya katu ka jakahi kilong tamut kini units la kajong half split imla ban clear ka kuma AC hotel kawi big AC ka su pen AC barawi hotel ka tu kamla long ngai hospital ki ya kata ki check ki wan check ki dale de kilong anong no ki the facilities ka ben biang du kata tai ki nong pang ba fimdi ban like ka weiru ka that's ka backup mut ba ka pinong pang kita nakmat. Lei ka kam he ka tu ka kamram yakini barokhat ki bele banadin bokimi ginong pang. Ya ko ya ka rukom bread you kini ki brew he ki bread kumnu ki pin you kini orang di belong janai ba pin ya stal. Da fimle ita mut tamut ini be chunum yo. Syahmat pada tamut ki tiar penungkam sumar ki mesin you fidon gitaru ki pe benia ngabata itu por baong bang sini ki report yang pai man kan riu nai saya ini bias but the breakdown ke mesin ke weiru tamut marmar ni hab report seki pada kala adat krastang trekam ni hab report bias seki kini ki mesin berkhot kini batal but mesin berkhot according to NBH kahap done under maintenance control kabisa kalet bon ha maintenance tu ini mesin jadi ban pensisa ya gejing don kitar sumar ki bajanai bat ki bapa katam ladai nujor bat ki wei pat ki hospital hakan ni gejela kakan hunu PCN klarong ban ring dori kita kitiar ki badan hang ni bala sakhi shisha ya kejing pen bit pen biang gitar ki beremdor bat kejing pen biang ki kamera kat kum ki kendon jong ke NABH kum ke core x-ray ke MRI ke CT scan ke endoscopy ki kamera puit nongpang ke dialysis bat kiwei kentup ru ke kamera shat bam ke kamera sat jan ke core pen mi oksigen bat kiwei now for seeing whether you have any lesions which you miss out, you can change the color of the thing.
klem don jingmut jing tungu nga berkat tongan seng hostel man penyak ko penyak yu hostel sini ngimdon kata ka nong ko ben berkat jeli wata ta ban pecu jingai kata ta andai ibun pada gumdu ba di mil marwin isa domde nuajung ite katu kan murung ang kam tip spangi hostel sebar ki ai kuno ba experience yung kata ta ban Iwan lais na men siya yung hostel kahap yai to kumni kami yai kum ang fi su kun yai hostel. De yung bagadon kani certification fi hap yo man kin ba fin ong ba nga la compete ba ki hostel shabar ba internationally. De fi yo on certification shabar mo bi so fi. Kin tip hidon de kin ang ka tu hostel ka don tangata. De deficit la yo on certification menta ki yet hapo website na ki ang super hospital Tamut sila ini batch calculation model kilatip bakachar karukom sumar ki badan postal mut ya unong pang kerpang ki biang baik hakani ki don ki doktor wan bar pang neru na polong di director mum na Mount Sinai Heart Hospital na New York di pulilang mangam siya wan ulaling wan ng kong silong pajuan sini wan license wat sa sini wan inspector hospital hadian bangyo ini batch de wong la lengo asa ba perkhat ba i kumkini ki jing sumar jing yu hapo hostel hapo silong perkhat ki nang long kendong ni dan tang ki x-ray ki ba tu ki ba dang nai men thai le upet ya tu x-ray wong this is Shimadzu wireless x-ray do kata utip wong this is the same one we have hapo Mount Sinai MRI upay ka MRI lungo wang this GE high end GE MRI asa dia wang was surprised this all comes all the way from USA yeah the uperkhat bang ilang dan sedien jadi ni kat balak ni persang ben roi ri ben ya chakmat bagi beriu kin sang ong ba hot ni ha meglai ru mi don ni ke ba la ban compete mdei tang ha jela jong mdei tang hari India mdei ski bat sebab Kiway dek aka kiberet baria kibalabo akadeka hospital kiba ju kami ish kiway pat kijaka sumar. Kadairu gejing pendat iki kor pediang umdi kipat ba ha keleng kimala jong kadeka yeng sumar nongpang. Rengkat kikor kibor kiba pensingan bandi ya ko Nang ta ha kejaka wan syem dawai ya kena ha OPD. Labo kerpang ru kejaka ya lakai kena kiba hapo kahandros nam karta. Bakin melen kat ba kidang up doktor. Bat kawai ka ba compare kalong bana gebenta kito kiba kambiang kayo kokot. Kadon ru ka kamera ka kerpang. Kabadon lang bat ka kamera syat
rangkat ki jing dan kam bakongsan, bom ka stove, aba pendan kam da ka boarding electric, ka oven, ka fridge, ki miet bat ki syuki ban chong bam, ka kam rasum bat ki wei.